sikhona lana kwamahlobo lapha esenzakala khona ngediski lapho khona engizohamba phansi ngibuze abantu bona ukuthi bazizwa kanjani ukuba khona la kwamahlobo ngoba niyabona ziyakhipha ekasi na igame iyadlala nangamachithe emva kwami ngifuna nje ukuzwa wona ukuthi nje azizwa kanjani ukuba khona lana ekasi isizothu yami yini into okuletha lana ukuthi uzobukela idiski hayi into engiletha la izongibukela idiski entertainment kumnandi emahlobo sibukela abantu abas-inspire njengentwana ezincane siyafunda nathi ukuthi masiqala sikhula kumele size sisodlala la kumnandi la ikhona ithimi oyisupportayo sifaka ayikho ithimi engiyibonayo ukuthi no ngiyayisupporta like ngiyayinqanywa ayikho neshota shosho nene uzongempela sikhuluma nawo amachita liyasho ukuthi nelize lana ukuzosupporta nje kuphela ibhola ilento esishayo ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu beza egroundini bazosupporta ibhola abazange ukuzosupporta amaqembu okuyinto ndakakhulu ukuthi ibhola lathandwa ekasi engisihamba phansi engisazofuna ukuzwa kwabanye abobaba nabo abanye abobaba bablomile sizobona ukuthi bathini awuthami ziyakhipha kudlala idiski ungasitshela nje kunjani nje kamahlobo akumnandi siyabuya coach my coach igame la ngempela lethi yipho hamba naye hayi Dobsonville 11 Dobsonville 11 ubani ophatha ubra esimnini awu shakes imshekesheke ushakes uyephethe awu uyephethe uyabazeketha awu uyabazeketha alright uyabavithi igqoke enjani ijezi iDobsonville 11 hayi gqokile red igqoke red esva wow nene uzongempela bathi iDobson 11 iyona kuyakhipha ekasi njengoba sibele sikhona la yona idimba baDobsonville izwa baba uyawuzwa ekasi ziyakhipha sisihamba khona phansi sisaka abanye abobaba esazobaphazamisa babukela wona umdlalo webhola ngoba bayawuthanda nangubaba uthi ngizubaba baba kunjani nje la egroundini nje olubela uhlelo ubukela umdlalo omuhle kanje webhola kushapha iliphi iqembu olisupportayo lana uzile nje support iGreen Dobsonville 11 iyalidwa 2-0 iyalida iyalidwa yeah iyona oyisupportayo yeah ngize nayo uze nayo igqokishezeni njani Dobsonville green and yellow yeah iDobsonville 11 yeah alright ne ungathini ukubona amajimbosi maybe ukuthi maybe malibele adlala improve ungathini ukubona ngoba asazozibona nawo abazo improve kusasa intwana ziyakhula izoba great nothing much yeah bazoba mnandi first game le yeah first game yabo baloko badlala ama practice games badlala 2 practice matches so ababi right maka bazobajaba akunanto engalungi ngamlanga nesabonga umuntu omdala yeah so thank you alright thanks nani zule ngempela bayakhuluma bobaba bayazi ukuthi bahamba naye Dobsonville 11 sisahamba phansi khona la kwamahlobo sifuna ukuzwa bobaba ukuthi bona bathini njengoba namanje umdlalo usadlala engifuna nje ukuthi okwamanje ngibone ukuthi ngikhuluma namuphi ubaba ngizwe ukuthi yena usizwa nangu baba asicale nangu baba asizubaba ngapha uthi yena ubaba uthini ngapha baba kumnandi seDobsonville udlala lona ibhola ungasitshela nje ukuthi wena uzizwa kanjani ukuba khona akusedofire la kusesedobs end of fire sure kwamahlobo million zone 10 okay alright ungasana manje nami ngibuya kubaba bathi bahamba neDobsonville 11 mangifuna ukuzwa ukuthi wena uhamba naliphi vane mamba sizodlala after le game uzoyibona imamba yadlala after le game uzoyizwa sizoyizwa yakuphi imambasi imamba khuluma phela abangithumele nami bathi ngizobukela imambasi na ngizobheka ukuthi hayi sikhambani ngayo siyabonga baba sathatha ukuthi imambasi izoyenza ama-wonders namhlanje yes baba nene zwile ngempela ubaba uyasho ukuthi yena kunomdlalo osazongena manje okuyiyona imamba njengoba asha ama-mambas sisasekhona lana sihamba phansi safuna ukuzwa abobaba ukuthi bona bathini ngoba sifuna ukwazi njengoba nibona Dobsonville 11 bathi yona egqoke ijezi eligreen nangubaba naye uthi nami yimi lona engifuna ukuzwa ukuthi ngempela yena ubaba uhamba nayiphi njengoba kumnandi khona lana eDobsonville umuntu omdala wena hamba nayiphi ngihamba neRed idlale ibhola kamnandi kakhulu from the start
uDumisani Rkhotso lo from eKagiso ngisuke all the way from eKagiso ngizobukela lama game lawo ngazi amnandi ukudlula kuye stadium yeah yobukela lawo esibabiza ama professional teams whereas ama professional team ala eKasi Nehamo njalo uyiqedile uhamba nayo eready njengoba namanje sasekhona lana zihamba phansi sifuna ukuzwa kubo baba ukuthi bathini bona njengoba umdlalo lubela udlala namanje engifuna ukuthi ngibele ngibone ukuthi umuphi baba engakhuluma naye ongangitshela ngiyambona ubaba wekhosi nanya lapha angazi ngikhulume naye English nangu baba wekhosi athi sizwe baba wekhosi uthini amakhosi ajabulile athi sizwe umuntu omdala simnandi silana emagroundini kwaMahlobo mina lwenzone 10 wena khona uhamba nalo Ruhli uzile nje ukuzozirelaxela kwi-festive so sizosijabulisa nje ngoba kwisikhathi sokuthi siphumule yabo sibhekelela abafana ababesithengisa into emnandi khona uhamba nalo iqembu kulana amabili adlalayo at the moment bengibona abantu ebengibona be-right bekuyilezi eyi-green so after kwabethole i-red card nabo behlile manje ekemini yabo no siyabonga umuntu siyabonga ba Ngenizwile ngempela ubaba uyasho ukuthi uhamba nalezi ezigreen noma zamba phansi ngoba salidwa manje njengoba ngisalibele ngihamba nibone abantu nababahleli basupporta idiski esofuna ukuzwa kubo naye out ihlela lapha nathi soyingeja siza ukuthi yona isizwa kanjani ukuba lana eKasi kwaMahlobo awuthiyami siyakhipha eKasi awuthiyami engifuna nje ukuzwa ukuthi wena njengobulana khona uhamba nalo ukuthi nje just nje usiplomela ngimele le landelayo yipe landelayo eMambasa hamba neMambasa sure eyavaya iMambasa ngoba mangikhuluma nabantu bathi ayisimele iMambasa sonke sifela yona i-team yaseKasi sonke spirit kuMambasa alright nenyabonga butwa thank you mfowethu alright uzwa iMambasa kuthiwa iyona ephumelelayo angazi mina ngoba sisazoyibona mayidlala yona iMambasa samba phansi niyabona nabo abantu abasupporta ibhola okuyintwana lutho eKasi liyasupportwa angazi khona but sabangena sifuna ukwazi njengoba sikhipha eKasi ngazo sonke isikhathi sewashi kwaMahlobo festive games ezinibona nali nebench layo Dobsonville 11 kumnandi eKasi niyabona ibench lapho khona ukhomba ukuthi ngempela ama teams azimisele athi siyayifuna le 150,000 sisazodlala ngoba kusaseyona point system kusase early njengoba nilibona iqembu lihleli lizirelaxele nangu Mr Ace ubuhlela phana Mr Ace mnini uyana ukhosha lona leqembu niyabona ngempela ukuthi kumnandi eKasi njengoba ngisho ngithi yilapha ibhola lisuka khona la eKasi esahamba namanje ukuthi sizwe abanye abobaba ukuthi bona bathini ngoba sisazokhuluma mina Mr Ace ngoba siyazi ukuthi naye ilegend udlalile ibhola engifuna nje ukuzwa abanye abobaba ukuthi bona bathini njengoba senzakala lana eKasi njengoba nibona namanje abantu bajabulile khona okwenzakele ukhomba ukuthi eKasi kumnandi ngazo zonke isikhathi i-team mayenze okuhle ubona ngabalandeli bangena njengoba phela ngikhuluma nabo abantu engizofuna ukuzwa kubona ukuthi bona bathini engazi ukuthi ukhona ubaba engakhuluma naye ongangitshela nje ukuthi yena khona hamba nalo iqembu lana ukhona ubaba engakhuluma naye lapho ozizwayo nje ukuthi ngempela nangathi sizubaba ubaba ngiyambona khona ngathi iqembu alithandayo lana umuntu omdala kumnandi silana kwaMahlobo festive games khona nje i-team ohamba nayo kuyona la ered negreen ngihamba nale green le yase Dobsonville esedobsonville ngithanda yona man yini into okwenza ukuthi uthanda hayi bandlala kahle nje bashoda nje umuntu ocedela igame nje ustriker right bona badlala kahle igame yabo ayina mistake yona that's why ngithanda kanje wena umuntu omdala uhamba naye hayi red mina ngihamba ne-team iKoral ohamba neKoral bayakora baphinda futhi nayi cool ngiyawuzwa
bayasho bathi bahamba nayo iRed. Siyabonga mntu omdala, siyabonga. Niyawuzwa njengoba namandla ngathi khona okwenzakala ngathi kuzoba yona ipenalty. Bathi bahamba nayo eRed. Asazi madoda ngoba kuhle khona lana kwaMahlobo ziyakhipha. Hathi siboneni kancane ukuthi bathini lapha yana. Khona umfana ngakhuluma naye omncane nje ngimuzwe. Asaya kuma penalty kuyona ipenalty. Hathi sibone ukuthi uzoyenzani njengoba kumnandi egasi ngazo zonke isikhathi khona la kwaMahlobo Mirrorland Zone 10. Hathi sibone wenzani lo mfana ngayi penalty. Bathi bahamba nayo Red. Hathi sibone ukuthi wenzani umfana ngayi penalty. Hathi sibone sakhipha wamlahla ngempela. Niyabona ngempela kumnandi egasi sisahamba nayi commentator. Hathi sekucommentator manje isitshele yona ukuthi mayicommentator i-commentator kanjani kunjani iskili sivelaphi nayi commentator yakhona lana kwaMahlobo. Bhuti wami wena osasasa ibhola lana ngifuna nje ukuza ukuthi yini into ekwenza ukuthi uthanda umdlalo webhola. Ngoba into ethi ukuthi nenze ukuthi ngithanda ibhola ngoba ngikhule phansi kwayo and ibhola yakusiza kunto ezininzi ukuthi ukwazi ukufunda nempilo ukuthi njani ngoba uyasinda kwinto ezifana nama-drugs nokuthi ungene uphelele ejele. Uyakwazi ukuthi naxa unanto emqondweni wakho uyakwazi ukuchitha ixesha ukwazi ukugcina kakuhle. Manje-ke ngithanda ukuthi ucameraman angasisegeyimini mebasicommentathele nje kancane ngathi iyaphela umdlalo. Awusizwe ukuthi-ke masosithatha-ke nje kancane osithathe ngayo kancane umdlalo. Right ke lapha ethi ngithathe nje umdlalo lapha usebenzisana amanye abancinci lapha ukuthi siyaphela sihamba ke manje abantu beke kumnandi bayajabulile umdlalo ke lapha usezingeni ke eliphakamile eliphezulu. Uyabona nje nawe nje lapha amaqembu azonwabele lapha athathe ke lapha amaphuzu amathathu ngoba uyabona ke lapha ukuthi kunzima kunzikinziki lapha enkundleni. Ngiyothanda uvula nami kwetha ngithi kuwena qhude manikini izindala zombini kunzima kumnyama kuyasinda kuyenyuka kuyehlela woze Mahlobo uzobona lento iDiski 99 ziyakhala kumnandi ke ku festive games kwaMahlobo ku December. Ngiyabonga msasazi ngiyawuza ukuthi ngempela uyayazi lena Diski 99 ziyakhipha sisazokhuluma nawe ababukele emakhaya basazoyizwa uphimbo lakho ngoba ngiyalizwa lihle ngempela. Akunjalo basezolizwa kakhulu bhuti ngoba into engithandayo nepassion yayo and ngiyayiphila ngoyiphila. Nenizwile ngempela uyasho ukuthi ubhuti uyayiphila ngempela uyayithanda into ayenzayo njengoba namanje ngiyivalela uyena ubhuti oyena commentator yakhona lana kwaMahlobo ziyakhipha ngazo zonke isikhathi kwaMahlobo Games. See ya when you see us on Champions Circuit.